Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik. Pripada grupi monaha i sihasta, poznatijih pod imenom Sinaiti, koji su u vreme kneza Lazara naselili Srbiju. O njegovom životu nema sačuvanih istorijskih podataka. Manastir Tumane bilo je mesto gde je po predanju živeo sam u kamenoj pećini Isposnici. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tumane i otkrivene su 8. avgusta 1936. godine. Prepodobni Jakov rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjice. Stekao je 2 doktorata u Francuskoj, ali ga je jednom prilikom dotakla blagodat Božja. Napustio je službu i svetovni život, pa je uz vladiku Nikolaja započeo podvizavanje u manastiru Žiča. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Prebijen je do smrti 1946. godine, a po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tumane. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Sabor Srpske pravoslavne crkve je 21. avgusta 1992. odlučio da su među naše svece uvrste imena 9 Sinaita, među kojima i Zosim Tumanski ili Zosit Sinait. Istog dana obeležava se i praznik Jakova Tumanskog prepodobnog oca. Za ove svece vezuju se brojne priče o isceliteljskim moćima, zapisane u letopisu manastira Tumane. Narodno verovanje kaže da je manastir nastao kao zadužbina Miloša Obilića, za koga se smatra da je živeo i vladao delom današnjeg Braničeva. Pred kosovski boj manastir još nije bio dovršen, pa je sveti knez Lazar pozvao svog vlastelina da prekine zidanje svetinje rečima "Tu mani", od čega je izvedeno ime manastira, kaže jedno predanje. Drugo predanje kaže da je Miloš Obilić lovio po gustim šumama u okolini manastira, te da je u lovu nehotice ranio pustinjaka Zosima. Noseći podvižnika ka svom dvoru radi pokušaja da mu spase život i izvida ranu, na mestu gde je sada manastir, svetac je molio da ga spuste i uzviknuo Milošu: "Tu mani i pusti me da umrem", što je poslužilo kao osnova za ime manastira. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 2017. godine kanonizovano je da Srpska pravoslavna crkva kao svetitelja slavi prepodobnog Jakova Novog Tumanskog. Za vreme uređenja zaostavštine Mati Serafime iz Zgodačice 2020. pronađena je fotografija Jakova Tumanskog, pa se zna kako je ovaj svetac izgledao.